mbire mpikiraho kace kumpumukiriza omwana nahika omu kyaro nyenda kugambira ngo akaruru niye kiriyo mbozi ahabwokuba omuntu owasingirwa omuntu we akinyigira kandi abamwe nibagamba ngu titukuza kukora n'obwo wasingira kuba takumwenda mbwene neshaba ngu from now habeho ekibakweta reconciliation ningashi okugarukana na n'okugarukanisa abantu ninyenda kushaba abanyashema bampurikirize ngu okutereza emitima yitu okwikiriza government okwekora na programs zayo zona okwikiriza obuhangwa bw'omuntu na n'okumanya ngu buri kimwe kiine obwire bwakyo ekyo bukitabireho kubire kutarukunda kwa Ruhanga naba ninyenda ngu tuze omuri egyo process y'okuhiringa ningashi y'okukira ahabwokuba okukira ni process omutebekanisa wa program waba etabire tokayimisa omurundi gumwe izooba okagyo turekeraho kurra oferirwe omuntu tokabasa kugambira omuntu turekera aha okushasha kandi okushasha kuruho mwene naninyenda ngu obwo bwire kuruga obututira akaruru January ndeba nibwo tutahire omu February okusyo kwa katano abasingira turaze kurahira habeho okukizibwa omu mitima yitu konka ekintu tuza kukishaba ahabwokuba hariho abantu na hati nkugambira emyaka 5 ehwire konka bakiriyo nibashasha mbwenu hino owundebire yahandika ha WhatsApp nguho namazima kuterize kutera no kuzika tumukata hatoreba mind y'omuntu atitumwisha no kutuzikiraho oreba omuntu expectations zijya higuru abamwe nibagambise kiniga ahabo kugira ngo abarabiremo akata kubahagira oreba ngu ecyariyo nagamba cyo kiri ha ground konka nanisha bangu habeho okusasirana okay